siyambonga uNkulunkulu lo sigcinile kusukela ekseni kuze bengimanje obenguNkulunkulu unguNkulunkulu uyohlala anguNkulunkulu leka likhulumako liphume lithansathe ngematubane liwende umsebenzi la selifike khona. So ke bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu nitawuxolisa ke noma kusesekhona kufinkita kungakapheli nitawuhleni ngixolela kutawuhle kuvela isithombe serisonto umfundisi athi lungise kahle kuphinde futhi kuqhubeke. So ke siyabonga futhi siyanemukela kuyasijabulisa kakhulu kunibona abazalwane nihlanganyela nathi nihlanganyela nalabanye ikakhulukati la kudliwa khona levi laNkulunkulu nasemikhulekweni nakuphina la khona kuhlangenwe ngenjongo yokufuna ubuso bukaNkulunkulu. Cela sithandaze ke bazalwane sithandaza egameni laNkulunkulu yisene ndodana namoya ingcwele amen. Baba eNkulunkulu mnikati wemandla nethi busodonke letivela ngasenhla sisondela kuwe Nkosi kulesikhathi lesi siyathi bongela Nkosi sibonga Nkosi umsebenzi lophelele weCalvary sibonga baba wethu lonamandla onke ukuthi usente saba ngemakhoboka ezulu baba wethu lonamandla onke silapha emhlabeni nje Nkosi sibakho uNkulunkulu wethu lonamandla onke baba wethu lonamandla onke sidinikele futhi nakuwe ke Nkosi sathi sisebenzise Nkosi ngekuthanda kwakho babe nanamuhla Nkosi ngiyayisondeta inhliziyo nenqondo yami nemphefumulo wami kuwe simakathe ngathi kahle kamhlophe Nkosi kwekuthi dinengitinfo letenda uNkulunkulu wethu lonamandla onke ngingabi ngilobhukeka amuhle kuwe ngenxa yetento baba wethu lonamandla onke tenhlitiyo kodwa Nkosi ngiyaqela imihla ngemalanga ukuthi uyicleanse uyigeze ibe msulwa yona kuze uthi Nkosi Jesu ingende ngibe ngilomunye Nkosi ngalinyelanga babe nakubitwa iroll call yasemazulwini ukuthi we nawe ngena babe wethu lonamandla onke siyathanaza Nkosi sibheka nali liviki Nkosi lesiqalako liviki lenhlupheko yaKristu liviki lebuhlungu liviki baba wethu lonamandla onke leliphethe tonke tinto Nkosi lekufanele ukuthi ngilona loyo athi hlole ukuthi kwakungenxa yami alenga emthini walenga on my behalf wathethiswa maqala on my behalf waphikwa walahlwa on my behalf wavuka on my behalf. Oh my God babe siyabonga egameni lika Jesu Kristu eNazaretha babe siyalikholwa nalithi wathumela livi lakho wabaphilisa abantu bakho wabenda bagejwa nakufa silikholwa linjalo nje Nkosi liphilile Nkosi lento Nkosi umsebenzi empilweni tethu egameni lika Jesu Kristu eNazaretha phefumuleleke Nkosi emakhaleni ethu lilethe kuphila kuma lungs ethu ngegama lika Jesu Kristu eNazaretha. Father we pray amen. Asithi hlole sivume emaphutha ethu uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sone ngiyaqabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende kodwa ke ngenxa umusa lomkhulu wento wanguKristu Jesu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwencile usende sikhonde ngekuhamba lokusha kude ligama lakho lithunyiswe uNkulunkulu somandla sawukelo siselethe tethu sigcine impilo lokunenanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Ngitawuvele bazalwane ngibabele phambili lapha encwadini yamahubo lesitawucala ngayo ukufunda namuhla njengendlela yenta abazalwane ukuthi emahubo sicala ngawo uma ngabe sifunda letifundo tethu bengingacela nje bazalwane with due respect ngithe ngicala verse 25 emahubo 106 ngathi ngicala verse 25 kodwa ngimane ngicale ku verse 24
ngoba liBhayibheli lethu aliqondani nqam nalencwadi yemthandazo. Ngicela kuqala ke verse 25 Mawubo 1:06. Baletzelela live lelihle abazange balikholwe livi lasimakazi. Bakhonona basesemathendeni abo abazange balilalele livi lasimakazi. Ngakho-ke waphakamisa isandla sakhe wafunga kubo ukuthi uyawubabhubhisa bafele ehlane. Asakade intalo yabo emkhathini wetive ayihlakatele emaveni. Base batihlanganisa nalaba bekhonta sithixo lesasingubhali wasePheyori. Badla lokwakuhlatshelwe labaphansi. Baqunula simakathe ngetendo dabo kwabhoboka sifo emkhathini wabo. Kwase kusukuma Finehas walamula ngekubulala letaphulamthetho lesifo saphela. Lokhu kwabalelwa kuye njengekulunga titukulwane ngetitukulwane kuze kube phakade. Baqunula simakathe ngaseticojeni taseMeriba. Mose wamembela kabi ngenxa yabo ngobe baphambana namoya waNkulunkulu naMose waze wakhuluma kubo ngemawala. Abazange batibhubhise tive njengoba simakathe abebayalile, kodwa batihlanganisa nebetive bafunza kwenta imikhuba yato. Bakhonda tithixo tato letaguquka taba lugibe kubo. Banikela ngemadvodzana abo nemadvodzakati abo ukuthi abe imihlatshelo yemadimoni. Baqitha ingadi lete licala, ingadi yemadvodzana abo nemadvodzakati abo laba wahlabela tithixo taseKhanani. Ngaloko bangqolisa lonke live ngengadi. Bathi ngqolisa ngetinto lababetenta bangete bathembeka kuNkulunkulu bafanana netiphingi. Ngakho-ke imvukutselo yasimakathe yasivuthela sive sakhe. Loko lokulifa lakhe kwaba sinengiso kuye. Wabanikela emandleni ebetive labo laba batonzako bababusa. Ditha dabo dabacinzetela bathotshiswa ngaphansi kwesandla sato. Wabakhulula emahlandla lamanyenti kepha batimisela kumelana naye bawiswa phansi ngebubi babo. Nokho walunaka lusizi lwabo asakuvile kukhala kwabo. Wabevela wasikhumbula sivumelwane sakhe ngenxa yemusa wakhe lomkhulu wabuye wabahawukela. Wenta bonke bathumbi babo ukuthi babahawukele. Sisindise simakathe uNkulunkulu wethu. Sibuthe etiveni usiqoqele endzawonye kuze sibonge libito lakho lelingcwele, sigungubale ngeludumo lwakho. Akabongwe simakathe uNkulunkulu wema-Israyeli usukela phakade kuze kube phakade. Sive sonke asithi amen. Haleluya. Thumisani simakathe. Akuthunyiswe uyise nendodzana naMoya Ngcwele njengoba bekunjalo eqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawuqhubeka bazalwane sifunze encwadini ya Exodus chapter 10 verse 21 through chapter 11 verse 8.
Exodus chapter 10 verse 21 through chapter 11 verse 8. Simakathe wakhuluma kuMose wathi, phakamisela isandla sakho etulo esiphakaphakeni, khona kutawuba nebumnyama lobuthinzekako even lonke laseGibhithe. Mose waphakamisela isandla sakhe etulo esiphakaphakeni, kwaba nebumnyama lobucinsi lobasibekela lonke live laseGibhithe emalanga lamathathu. EmaGibhithe ehluleka kubonana, futhi kwabade umuntu lowase waphuma lapho ahlala khona kulawo malanga lamathathu. Kodwa ema-Israyeli abe nekukhanya lapho abehleti khona. Faro wabita Mose, wafika wathi kuye, hambani niye ukhonda simakathe, nihambe nebafati benu nebantwana benu, into nje nishiye timvu netimbuti netingomo tenu. Mose waphendula Faro wathi, kufanele usivumele sibe nemihlatshelo yakushiswa lesitawuyentela simakathe lo nkulunkulu wethu. Cha, kufanele sihambe netimfuyo tethu, kude noma sinye sifuyo lesitawusala ngemuva. Phela kufanele sihambe naletifuyo siye ukhonda simakathe ngoba asati ukuthi sitamkhonda ngatiphi, siyakwazi sesifike khona le. Simakathe wenta inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni, akazange abakhulule ukuthi bahambe. Faro wakhuluma kuMose wathi, suka la ebikwami, ngingaphindi ngikubone futhi. Mhlazane ngakubona kuyawuba kufa kwakho. Mose waphendula wathi, usho kahle, ushito kahle, awusiyuphindze ungibone futhi la embi kwakho. Simakathe wakhuluma kuMose wathi, ngisedakwehlisela sinye nje sishayo eti kwa Faro neleGibhithe lonke. Emva kwaloko utawunikhulula ukuthi nihambe, empeleni utaniqosha niphume niphele kule ndzawo. Tshela ema-Israyeli ukuthi leyo naleyo ndoda noma umfati akaqele kubomakhelwane bakhe babaphe imihlobiso yekugaba yesiliva neyegolide. Simakathe wenta ema-Israyeli ukuthi ahlonishwe ngemaGibhithe. Ngetulu kwaloko Mose waba mkhulu kuti phathimandla taFaro nakumaGibhithe onke. Mose wakhuluma kuFaro wathi, simakathe uthi ekhathi nebusuku ngitawuhamba ngilidzabule ekhathi live laseGibhithe. Onke ematibulo langemadvodzana alapha eGibhithe atawukufa kusukela etubulweni la Faro losesihlalweni sebukhosi kuze kube ngisetubulweni lesigcinakati lesisilako, kufe nawo onke ematibulo etifuyo. Kutawuba nesililo lesikhulu lesingazange sesibe khona even laseGibhithe, futhi singeke siphinde sibe khona lesifana naso. Kodwa emkhathini wema-Israyeli kude nasinye sifuyo noma umuntu lokutawuhongelwa ngisho yinja, khona ude ukwati ukuthi mina simakathe ngenta umehluko emkhathini wemaGibhithe nema-Israyeli. Mose waphetha inkulumo yakhe ngekuthi tonke tiphathimandla takho tiyawukutati khotsame embi kwami, tingincenge tithi, wena nalabantu labakulandzelako hambani la. Emva kwaloko ke ngiyawuvele ngihambe. Mose waphuma athukuthele abila
washiya Faro. Siphela lapha sifundo esicala, sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha sibhaliwe encwadini yemvangeli Johane sitawufunda kusukela kuverse 28 kuya kuverse 44, verse 28 kuya kuverse 44. Wathi kube asho njalo Martha, wahamba wayawubita Maria ngesese wathi, sheshisa, umfundisi sewukhona uyakubita. Nakova lokho Maria wasukumela ithulu waya kuye. Jesu abese ngakafiki kulowo muthi, kodwa abese kuleyo ndzawo lapho abehlangabetwe uMartha khona. LamaJuda abefukame kanye naMaria amlilela amlandzela nakambona asukuma aphuma ngekushesha abecabanga ukuthi uyawukhala ethuneni. Maria nakefika lapho bekuna Jesu khona wambona, wathi lakha phansi etinyaweni takhe wathi, Nkosi, kube mane bewukhona ngabe umnakethu akafa. Ngakho Jesu nakambona akhala, nalamaJuda labefike nawo akhala, wabibitheka watsabuka kakhulu. Wababuta wathi, nimbekephi? Bathi kuye, Nkosi, kodwa ude ubona. Jesu wakhala dinyembeti. Ngako emaJuda athi, asenibheke ukuthi abemthanza kangakanani. Kodwa labanye bathi, uthi kambe lona lo wavula imehlo emuntu labempumputhe abengeke akwenta yini uthi amvimbe angafi lo mufi? Ngako Jesu waphinde wabibitheka, wahamba waze wefika ethuneni, belingumhume nje limbonywe ngelitshe emnyango. Jesu wathi, susane litshe. Martha etsatse wabomufi wathi, Nkosi, udawunuka ngobe sekwendlule emalanga lamane angcwatshiwe. Jesu wathi kuye, angakutsheli yini ukuthi nawukholwa utawubona inkatimulo yaNkulunkulu? Base bayalisusa-ke lelitshe. Jesu wabuka etulu wathi, ngiyabonga Babe, ngobe ungivile. Bengathi mina ukuthi uyangiva ngawo onke emalanga, kepha lokho ngikukhulume ngenxa yalabantu laba lapha khona bade ukwati ukuthi ngithunywe nguwe. Sakushilo lokho wamemeta ngelizwi lelikhulu wathi, Lazaro, phuma! Umufi waphuma aboshwe tandla netinyawo ngetindwangu, buso bakhe bumbonywe ngelituku. Siphela lapha sifundo sesibili. Sitawuthandaza ke bazalwane. Ungcwele uNkulunkulu, ungcwele simakathe, ungcwele wena wedwa losesihlalweni sakho sebukhosi sekubusa kwaphakade. Siyabonga Baba wethu lolungile nakulesikhathi lesi, sibonga livi lakho. Sibonga ukuthi Nkosi ungetulo kwabonkulunkuluwana labentiwe bantu, ungetulo kwabonkulunkuluwana labakhondwa abantu. Sibonile ukuthi ungetulo Nkosi kwaNkulunkulu lokuthiwa nguKhunam, ungetulo kwaNkulunkulu waseGibhithe, ngoba Nkosi laba bonkulunkuluwana
bebabukwa lapha yana kumfula eNile wekuthi lo mfula lona ubuswa ngikhona kuthiwa umphefumulo wakhe nguHabis ingadi yakhe lo nkulunkulu lokumfula lo Orisis wabonakala Nkosi ungetulu kwaloyo baba wethu lolungile ungetulu uNkulunkulu wethu ngisho kwaNkulunkulu wabo labathi ngunathi ungetulu kwaNkulunkulu wana wabo uNkulunkulu wethu lonamandla lokuthiwa nguRa wena uNkulunkulu ophakeme kakhulu thatha ludumo Nkosi nakulesikhathi lesi utshengise Nkosi ukuthi akekho longetulu kwakho you deal with those gods that we have erected for ourselves for you to remain the only God. We pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bangcwele kulesikhatshana lesi singena kuso sita uthi phuthu sibuke lapha nalapha lokho ngiko leNkulunkulu afuna ukuthi sikubheke for this evening prayer ikakhulukazi encwadini Exodus njalo ukuvela nje la sitombuka ke Exodus chapter 10 verse 21 through chapter 11 verse 8 sibona sishayo semfiqa lesibumnyama sishayo semfiqa lesibumnyama lesishayo lesi sita ngaphandle kwesiqwayiso ukuthi uNkulunkulu abaqwayise ukuthi nyalo utawukwendani vele nje ukuthi uNkulunkulu yelula sandla sakho Moses usibhekise emazulwini ngekuselula kwakhe bumnyama butawukwehla busibekele iGibhithe kuthiwa lobumnyama lobungazange sekube khona soloko kwathi hlo lana siyabona ukuthi kulethi shayo leti ngaphambili leti nzathu kule set njengoba tita ke set of 3 nalesi singilesinye lesilandzela letinye lebedehla ngaphandle ukuthi timenyetelo ukuthi sekunesishayo lesitako eGibhithe ngalohlobo lona lapha ke lo bumnyama lebabehlela eGibhithe bumnyama lebe bungazange sebuke kubefakazela ukuthi buke baba khona bumnyama lobunjena lethi liBhayibheli lesilifundzile bebu ngathi buyaphatheka nawo ngabubuka lobumnyama lobo so ke lobumnyama lobo butshengisa ukuthi bebungetulu nje kwebumnyama kumbe le bebaphathi beGibhithe kodwa bebuneba element eba supernatural lokungathi uyabuphatha lobumnyama kodwa ubungeke uthi nabo uyayibona kambe le nto le so lana ke siyabona ukuthi kukhanya is not just a physical property kodwa kukhanya kunguNkulunkulu luqobo lwakhe ngoba uma besifunda incwadi ya 1 John chapter 1 verse 5 uthi lithi leli vla uNkulunkulu ukukhanya la kuye akutholakali ngisho lobunqane bumnyama uNkulunkulu kunekukhanya ngalamanye amagama kusho ukuthi uNkulunkulu la wafika la khona alifulathela khona laseGibhithe noma asusa bukhona bakhe eGibhithe makusuka bukhona baNkulunkulu kwanda bumnyama kwasala bumnyama lobuligcisi bumnyama lobungathi buyaphatheka eGibhithe ngalezo sikhathi lezo lapha ke kuyabonakala ukuthi baseGibhithe betama ukusebenzisa nathi tibane lesisebenzisako lapha betama usebenzise emakhandlela into letakhiwe bani into leti artificial kodwa kwakuguquka kube mnyama kona lokho bebathi bakhanyisa bathi bakhanyisa yevele bemnyama kona lokukhanyisa kube mnyama yonke into ngoba uNkulunkulu uma ngabe sekehlile entatino takhe uNkulunkulu kude labanemandla ukuthi batomehlulekisa lo uNkulunkulu lesimkhonda uNkulunkulu longehluleki hlabelele kahle umhlabelele athi
awehlule kibaba awehlule kibaba. Uyayibona le nto leyo, uNkulunkulu ongehluleki. So la uNkulunkulu bekatodilisha nalomunye uNkulunkulu wabo lokukhulu bekatiwa ukuthi nguRa, R-A, nguRa, leka aqathanyiswa nelilanga. Thiwa uyabona ke lo uNkulunkulu wethu lo uyasikhanyisela. uNkulunkulu bekadilisha netinto letinjalo, watshengisa ukuthi Ra ude emandla ethi walo uNkulunkulu lokhondwa noma lotomenyetelwa nguMoses la kulaba bantwana baka-Israyeli noma kulaba bantu baseGibhithe. Lo uNkulunkulu wabantwana baka-Israyeli unemehluko, wehlukile. Uyabona ke kunento le mangalisako ukuthi noma kwakunje njoba kunje kodwa kwakunekukhanya. Oh mawubonge Jesu, kwakunekukhanya lapha kwakunebantwana bakaNkulunkulu khona. uNkulunkulu kuthi noma ngabe kwehla letinto leti kodwa kubakhe abantu kube nemehluko. Asathi ukuthi uNkulunkulu kungoba beke baphepisile yini labakhe kulekishayo, noma kungoba uNkulunkulu wabe suyahamba uyohlala kuleli live laseGosheni la wakunebakhe khona kwabe nekukhanya loku-unique, noma uNkulunkulu wabalethela nje just a supernatural light. Asathi kodwa kwaba khona kukhanya. Ngifuna ukusho ukuthi uma ngabe kwanda bumnyama, uma ngabe kwanda into letithiteni, uNkulunkulu uyakwathi kube ntela bakhe ukuthi kwehluke lokuthite kulaba bakhe abantu bakhe. Lapha ke wetama ke Faro kwenta sethembiso sakhe njengoba siyamathi, wethethe ithembiso lethi empty la ngakhona ukuthi igcwalisa kukhona latama kukwethembisa Moses la. Kodwa na ke sitawuthini ngemuntu lothe wena ubese ngofarisha lo. Lana ke siyabona ukuthi uNkulunkulu beketele uNkulunkulu wekuthi utawukhulula abantu bakhe, hayi ukuthi owente ema-ofa nenkosi lengufaro noma na Faro waseGibhithe. Uthi ke hambani niyomkhonza lo uNkulunkulu nento emihlatshelo kulamalanga lamathathu, kodwa nishiye ngemuva yonke imfuyo yenu. Faro njengoba besenke ngathinda nje becabanga ukuthi lo uNkulunkulu lona unguNkulunkulu webhageni, kweuthi akwenta lokhu sibambisane phela uNkulunkulu ngento lokhu nawe ubese wenta kanjeyana. uNkulunkulu akasiye uNkulunkulu wemabhageni, kweuthi utokhokha kweshumi yena kunika umsebenzi, utokhokha kweshumi abese uyakuphilisa. Cha, akasinjalo lo uNkulunkulu lesimkhondako. uNkulunkulu lofuna wena wonke, akafuni ukuthi umnikele utho, ufuna wena wonke. Faro ke lapha siyambona ukuthi selokhu usengamqondi uNkulunkulu kwethu ungubani. Uzaqala ukuthi yena angabhagena nemdali lodale tonke tinto letonke letinto tingetakhe. Akamqondisisi ukuthi lo uNkulunkulu longisimakaze ungubani eluhambeni lwakhe nebantu bakhe. Lana ke siyabona ukuthi lo wangamqondisisi nje wehluleka nokuthi lahla phansi athi thobe kuthi uNkulunkulu sengibonile konke lokho, sengilahla phansi mina etinyaweni takho. Lana ke siyabona uNkulunkulu ukuthi akunosala ngisho inselo, ehoof ayilosala inselo la. Simakathe lapha uyavela, uvela ngaMoses lekungumprofeti wakhe amelele yena uNkulunkulu, uthi veta ngaye lapha phambi kwaFaro. uNkulunkulu uthi veta angumuntu longasi willing, longafuni kucompromise, akacompromise uNkulunkulu. Even at this point uNkulunkulu akakadimiseli ngecompromise la sekabhekene khona nalezi simo nazi. uNkulunkulu lofuna ukukhulula Israel wonke,
aphinde akhulule nako konke lokubelonga to Israel ukuthi baba Israel uyakhululeka kakhululeke nako konke lokungekwakhe ahambe nako ude uNkulunkulu ideal naFaro ude uNkulunkulu ideal nesitha ude uNkulunkulu ideal nebaqilati ude uNkulunkulu ideal nebantu labafuna ukubulala lokho kusivetela ukuthi unguNkulunkulu lekathi nakaphendula etinto lafanele athi phendule noma lefanele athi athende uNkulunkulu utenta kanjani lo uNkulunkulu bakufanele ukuthi kube khona ungelelela kanjani uNkulunkulu ke maba uyangenelela akafuni uNkulunkulu bantu labatoletha lokuthite avete umnikelo kodwa yena hamba endaweni yakhe avete ini kodwa yena avete siqu sakhe kodwa yena ende lokufunwa nguye noma avete umoya wakhe kodwa umtimba wakhe awentise lokufunwa nguye akafuni lokho uNkulunkulu ufuna ukuthi uma ngabe umuntu eta kuye ete ngesifiso noma ngensando yakhe yonke akhululeke ebumnyameni hayi ukuthi umuntu uta kuNkulunkulu kodwa indoda yakhe tisabanjwe evene bumnyama noma usevene bumnyama kodwa uthi indoda yakhe athambe tiyommela kuNkulunkulu. Not even a hoof shall be left behind. Uthi ke Faro usho ngendukutelo uthi suka la phambi kwami ngaze kumbe kusakade noma ngikwentene uyabona umsusa kaMatima Moses phambi kwakhe kukhomba lokho lizinga lekwenyanya nekuqansuka irritation and annoyance kuFaro kwethi uqansuke uphelile usitshela Moses ukuthi suka la phambi kwami hamba ngingaphindi ngikubone la ukhuluma amagama lamatima kuMoses umnikeza isiqiniseko unikeza Faro isiqiniseko uthi Faro ukhulume kahle asiyuphinde ububone buso bami uyabona ke lokho kwakungesiwa emagama lamnanzi excuse me le abuya kuMoses aqonde Faro. This was not good news kwakusitwa tindzaba letimnanzi le Moses bese kathi khuluma kuFaro ukuthi angeke uphinde ububone buso bami. Lapha siyabona ukuthi Faro lelizinga belakilo bese ngasiya umuntu ukuthi ungarizina naye into noma uNkulunkulu angarizina naye into bese kusele nje ukuthi akude eliswati ke manje lutokokheleka ethi kwaFaro. Now lapha sibona ngalebu mnyama lobehlela eGibhithe ukuthi kuphelela lesishayo semfika kodwa kukhona sishayo lesisasele lesi sekufa kwematibulo including leli la Faro. Lokho akunokwentiwa Moses ukuthi utophakamisa ini utawendani kodwa kutawutentakalela kona ngesikhathi ingelosi yasimakathe ijabula phakathi kulaseGibhithe. Lokhu kutawutentakalela kona ngekwawo. LeBhayibheli ke liyasivetela ukuthi kunetizathu letimbalwa letenta ukuthi uNkulunkulu ente letishayo etilandzelane ngalendlela le talandzelana ngayo. Kweqala uma sifunda Exodus chapter 5 verse 2 sibona Faro uyabuta uthi ungubani yena lo simakathe lothi mine Faro ngikhululele ama-Israyeli. Lana sibona ke uNkulunkulu uphendula Faro ngaletishayo letehlalako tehlela iRiver Nile. Sengisho ukuthi kwakunalabo uNkulunkulu boKhunam boHapis boOrisis. uNkulunkulu he wanted to show ukuthi unabo uNkulunkulu labanengi wena Faro but mina nginguNkulunkulu lenginguye lo nguye I am who I am. Ngithe amagama lamanengi ngithe yonke lento so ke uNkulunkulu kweqala sizathu bekafuna ukutshengisa ukuthi bonke bonkulunkuluwana labakhonzwa abantu emhlabeni abasoze bamatsha noma bamecha lo uNkulunkulu lesimkhondayo
baba uNkulunkulu kubantu kodwa kuNkulunkulu abasilutho uma baqhathaniswa noNkulunkulu. Exodus chapter 9 verse 16. uNkulunkulu bekafuna ukutshengisa emandla akhe lamakhulu ngaMoses. Moses lebametayele, Moses lebambona onke amalanga. Lokho umuntu uma ngabe uke wakholwa inkosi Jesu, watahlukanisela inkosi Jesu, lo muntu loyo la kuye uhamba kunemandla langakhulumeki langaqhazeki. Uhamba lo muntu uleye imvo ubuke katselelekile niyamati ningamkhomba nimhlokolo zemehlweni kodwa there is something peculiar about that person lona uNkulunkulu. Number 3, Exodus chapter 10 verse 2. uNkulunkulu bekafuna kwenta ubufakazi ngalabantwana baka-Israyeli lebe uyahamba ebuze kuyofikelela etitukulwaneni leBetiseda. Lokhu ukwenta uNkulunkulu because he wanted a testimony ngalabantwana baka-Israyeli ukuthi babo bani laba. Uyabona kunehlupheka lokufikela abantu baNkulunkulu. Lokuhlupheka uhamba kuya ezingeni lelithi uNkulunkulu ufuna ukuthi bantu basale bathi ukuthi babo bani laba. Asifanani nje noma singadlali phalishi silale emphetheni silale nesethindlini kumbe tina boxes noma tine makhandla noma tine makhathon. Asifanani, sinemehluko. Number 4, masifunda Exodus 12:12. Sifunda na Numero chapter 33 verse 4. Sifunda ukuthi lapha uNkulunkulu uletha sehlulelo kulabo uNkulunkulu bemanga nemadimoni. Ukuthi yebantu baseGibhithe labo uNkulunkulu leli bakhonta bemanga nemadimoni abasho lutho as compared to our God. Exodus 12:12 and Numbers, Numero chapter 33 verse 4. Number 5, 1 Samuel chapter 4 verse 8. Lapha uNkulunkulu uletha isixwayiso etiveni kwekuthi uyathi kunebantu labake baphila for 400 years banyathelekile baqilatekile. Labantu laba kwakungathi abayophinde labanye bafa within that 400 years. Kodwa lo uNkulunkulu bekaletha isixwayiso ngisho nakumaPhilistines. EmaPhilistines akwati lokho kwekuthi lesive lesi uNkulunkulu waso lo msimakathe wake waletha tishayo lethathi tathi phinda phinzana ngenxa yato kubantu bantu baseGibhithe. Kweqina Exodus chapter 15 verse 11 na Deuteronomy chapter 4 verse 34. Lokhu uNkulunkulu wakwenta njengebufakazi lokukhomba bukhulu balo uNkulunkulu waka-Israyeli. Mawufunda lo Exodus 15 verse 11 na Deuteronomy 4 verse 34. Kwakwenta uNkulunkulu lokhu ukuthi olethe bufakazi ngaye ngebukhulu bakhe. Uyabona ke angikusho lokhu ukuthi bantu bakaNkulunkulu bangasha bashushiswe babe setimene kodwa uNkulunkulu uhloselenye into ngabo. Ngifuna ukusho ukuthi ngebuhlungu bakho ngekuhlupheka kwakho kunezinto uNkulunkulu azihlose ukuzenza azibonakalise kubantu. uNkulunkulu ke uyayimemetela lena yembubhiso noma yekufa kwematibulo aseGibhithe. Uletha ema-instructions kuMoses ukuthi lesehlakalo lesi segcina sitawukwenteka kanjani. Kwekuthi baka-Israyeli bathola inkululeko uma ngabe sekwentekeni yenteka kanjani. He will surely drive out, or he will surely drive you out of here altogether. Uyabona lena
yehlukile bazalwane. Le ku chapter 4 verse 21 to 22 uNkulunkulu ukhuluma ngalesishayo lesitakwehlela iGibhithe kwekuthi Israyeli indvodzana yami, Israyeli litubulo lami. Ngawo ke wena Faro indvodzana yakho litubulo lakho nematibulo ako konke lokukhona eGibhithe. Uma ngabe ungafuni ukukhulula le ndvodzana letibulo lami leIsrael, mine ngitawubhubhisa langa enu ematibulo. Uyabona lokhu kwakuyinto leyayibuhlungu kakhulu. Uthi ke uNkulunkulu ngalezo sizathu Faro angeke anikhulule kodwa utawuniqosha, will compel you. Utawunento noma bengisafuna hlala athi sukani hambani. Kunesikhathi ukuthi uqoshwe, kunebandla abaqoshwa em-17 because Faro akasakhona ukuhlalisana nabo. Kunabo Faro labangakhona ukuthi labantu abaqhubeke bahlale lapho. Bantu baqoshwa manje niqoshelani mina la 17? Sizathu kwekuthi angeke basakhona ukuhlala nawe ngenxa yalo uNkulunkulu wakho. Kunabantu labaqoshwa em-17 batsatshulelwa incwadi zabo tesisebenza ngoba labo Faro abakhona ukuthi bangabagcina baqhubeke nabo labo bantu basebenze. Kungenteka ukuthi because of their vast knowledge, ngenteka because of their experience, babona labo angeke sikhona kuphila nalabo abathosimisa kabi, ingcono bahamba sibaqoshe. Bo Faro bakhona labo bo Faro labanjalo. Bakukhompele ukuthi hamba. Uyabona uhlale kulesi esikhathi umuntu abe uncomfortable nekuba khona nje kwakho leyo ndawo. uNkulunkulu ke wabentela umusa abantu bakhe bawuthola kubantu baseGibhithe. Uyabona kunento lenhlekisako la ukuthi Pharaoh was still not yet convinced. Was still not yet convinced. Wekuthi hey uyathi lana ngitawulimala. Kodwa lengubonako lokungenta ngihleke labantu bakhe Pharaoh, they were now convinced. Bese bafuna noma ngabe yini lengathi athininike yona kuze thini itohamba kulungile sitaninika. Uyabona kubuhlungu ukuthi ube na Pharaoh abe umholi abe ngumphathi wakho kodwa abe ngumFaro ngoba Pharaoh akaboni noma ama-advisors akhe sekabona ukuthi kunemuno wasibakathe la kodwa Pharaoh akaboni ukuqhubeka neqindetela kwakhe aqhubeke abambe imithandazo abambe izilo abambe ma-Bible study abambe yinini sengibala ngala ngasenkolweni ngala went ama-workshops athi workshop abantu ubenta ukuthi babe standard ese-business life nasekhona impilo yebhizinisi sayikuphi kulamalanga lawa kude yeFaro utawufa utawukhukhuleka Pharaoh masiyana ukhukhuleka Pharaoh masiyana. So labantu laba they were just more than willing to give whatever by Israel labathathini kuze ukuthi batosuka bahambe kule ndawo. Lokhu ke kuyasitshengisa ukuthi noma baka Israel babethiqili iminyaka leminingi kodwa buqili babo nekusebenza bangaholelwa njengelokufanelekile safika isikhathi la khona bese bafuna banika noma ngabe yini labayithinga. Ngifuna ukusho ukuthi noma ungagqilateka kangakanani there is coming a time of payback. Lana ke banikwa ama-jewels lebe bangawagaqa bebangawagaqa bafake amaqiqi kube njanjanyana kodwa ke laba bakuthatha lokho konke lokudla kahle kahle. It was for the temple kuthi nase kwakhiwa itemple laNkulunkulu lihlotshiswe ngako. Bapristi babo labakhulu bebenemigaqo lebebayigaqa esifubeni teacher tasethempelini titinhle etinjanjanyana kwakungileto tinto letinhle labaphuma nato eGibhithe.
lana ke sibona Moses oba mkhulu eveni laseGibhithe nakuthi inceke uTafaro diyamkhothama Moses noma inhlitho yaFaro yayingazange seyike ithinteke noma ibe persuaded ngale into le kodwa bonke abantu beGibhithe inhlitho yabo tathinteka ningisho netikhulu letathi seva laqeleni kwaFaro nato inhlitho tato tathinteka kwaye ukuthi timbone hey man lo nkulunkulu lo mukhulu kunaleti intwanyana tabo uNkulunkulu bethu nalo Moses lo uyinqeku yalo uNkulunkulu lomkhulu lesikhathi kuyasibita athi sendlule kuma test kuze kuthi bantu batokwathi ukuthi lo uNkulunkulu wethu ungakanani kufa kwalamatibulo kuyamenyetelwa kufa kwalamatibulo kuyamenyetelwa wasawuthi ke Moses soyakhuluma Moses lapha ukhuluma naFaro ume phambi kwakhe for the first time uNkulunkulu atomenta manje akhulume boldly nayinto lapha ayikhuluma Moses ngokufa kwalamatibulo aseGibhithe uNkulunkulu ke wamenta kwentiwa nguNkulunkulu Moses wekuthi amholele ukuthi akhulume ukuthi lento itakwenteka kanjani le mina Moses intabe sengasekho phambi kwebuso bakho kodwa lento itakwenteka lena letakwenteka batawufa bonke labangematibulo uyabona kunetinto letentiwa badala kunetinto letentiwa baphathi kunetinto letentiwa abantu labanye kufe abantu labanganaqala babese bacabanga ukuthi hayi lona kungoba uvukele umphathi uvukele manager CEO kungakwafile lona ubulawe iqobo lolunemandla cha musa qambe manga lamadodana lamatibulo including litibulo laFaro abulawa bulukhuni benhlitiyo yaFaro unebantu labafako labangafanelanga ngempela ngabe bafile kodwa ngenxa yebulukhuni benhlitiyo yakho bafile bantu uyabona lena iyangithinta lena ngoba kuma communities kufa abantu who are very prominent people who are very intelligent lebangabathatha umango bawubeke to another level kodwa ngenxa yokuqina kwetinhlitiyo tebantu labaniketwe ukuthi abahole emangweni abende lutho lothitha emangweni labo bantu baqinisa inhloko kangangokuthi kuze kufe abantu labanganaqala very young and energetic people bafe and very old and matured people bafe ngenxa yaFaro lokhona uyabona ke banenge boFaro esinabo boFaro bakhona in all aspects in the secular and in the religious order or in the religious life sinabo boFaro baqinisa inhloko tabo umuntu aqinisa inhloko ithi nko umangalo kodwa lo muntu lona ubuyapi wehlezaphi lo kufe bantu yabona lo ufa ngoba kahloniphi ufa ngoba unjani hey nguwe lo lombangela wekufa kwabantu Faro nguwe lombangela wekufa kwelitibulo lakho akusilo letibulo lakonlutho ngenxa yenhloko yakho lelikhulu nalabangenaqala bayafa babulawelwe ngenxa yaFaro uyabona umuntu lo sesikhundleni kungaba ngurector kungaba ngupriest in charge kungaba archdeacon kungaba bishop kungaba ngumvangeli kungaba ngumprofeti kungaba ngubani lo muntu lo in charge kunengi lokonakalako ngenxa yakhe kunengi futhi lokulungako ngenxa yakhe you must be very careful in the position where you are kunemiphefumulo leyobutwa kuwe wena uqabanga ukuthi lo ufe ngoba kunjani uNkulunkulu is going to you are going to be answerable someday uthiwa lapha ngisho uyabona na ufunda Isaiah lento usuka ibeke
ibe nelihlazo manje, iba nelihlazo Isaiah nakayibheka lapha 47 verse 2, 47 verse 2 uma ngingaphosisi. Yes, 47 verse 2 uthi Isaiah lana, thatha ematshe eksila usile fla yembula liveyili lakho, phakamisa tidwaba takho uhlubule imilente yakho, wele udzabule umfula. Uyabona lo muntu okhulunywa ngaye la ungathi ngimake, ngoba iveyili ifakwa ngimake, tidwaba tifakwa ngimake. Uyabona le nto lena, uma sekuthiwa phakamisa tidwaba takho kusho ukuthini? Lihlazo, is humiliation. Uma ngabe umuntu angenti kahle, angibambe lapho lana ke mawubuka lokufa kwema firstborn, i-firstborn yayithwele into letinengi concerning ifamily, kodwa ngenxa yebulukhuni benhliziyo nayo inkosi nayo lethiwa ngifaro, kwalimala ifuture, kwalimala umlando, kwalimala tintfo letimqoka tefamily ngenxa yemuntu munye. Waba khona buhlungu lobukhulu loba inflictwa yinkosi ngumholi. Langathi leyaseGibhithe liba mnyama, tinto tiba mnyama ngenxa yemholi, ngoba sinabo baholi laba netinhloko letilukhuni, sinabo baholi labangafuni kulale kube buhlungu lapha kulabakholwako ukuthi uyakhola uphethe iBhayibheli uphethe yonke into kodwa inhloko ilukhuni ithe cha abe ngifaro umuntu. Uthi ke against none of the children of Israel shall a dog move. Uyabona ke lokhu kuyangithinta lokho ngoba la ka Israel kude lobumnyama lobutoba khona kude uthi ngalamanye amagama uNkulunkulu. Uyabona lewububu letehlakalo letiyawukwehla la, uNkulunkulu ufuna ukuthi hlenga kulethi into letitawube tenteka masinyane lapho ukuthi angifuni kube khona umuntu lototi khanza abekwe liqala liyamathi umnikati walo ukuthi ungubani. Kulesimo lesi kuyaveta uNkulunkulu ukuthi leli qala leli lingafaro, alisinga Moses, alisinge bantwana bakaIsrael kungenxa ya Faro. Uyabona kunetehlakalo letithi nangabe tehla tibe ngenxa ya particular somebody, kungenxa ka Faro tehla konke letinto leti. Uyabona ke kwakuthi indzaba leti ababhlungu kakhulu leti kuFaro. Uyabona ipolitician uma ngabe kwehla tehlakalo letimatima kuba kuhle politician ukuthi yesulele kubanibani, yesulele kubanibani. Ema politicians, they are good on that, where ukuthi akusibo bona, they don't welcome the blame. Kungoba labantu abafuni kwenta lokho engibatshela kona ngoba kunjanjanyana. So uma ngabe kutalo kuhle bafuna ukuthi shathi fuba, ngibo labakhala ibloho lelihamba eTulu liwele eSwatiland, eSwatini liwele leMozambique lisuka ngala eZululand. Kodwa kwangenteka lokho ngeba labantu. So ema politicians, they are good ekwesuleleni iblame kulabanye abantu. Kodwa uNkulunkulu lena iblame wayibeka ethi kwaFaro ukuthi le ikulingene Faro. Lana sibona kuqitheka kwesililo lesingazange sesike sibe khona emhlabeni, siqitheka kubaseGibhithe. Kodwa kubakaIsrayeli sibona kuthula lokuhambisana nentuthuko nekuqhuma nebunye. La khona ngisho nenja ingakhonkotha ngisho nekukonkotha konke kunekuthula. Uyabona ke lana sibona ukuthi bake bamenta Israyeli wakhala. Ngifuna ukuthi umuntu loke wamenta wakhala ngenxa yakho wehlisa inyembede, God will retaliate. Utawuphinza uNkulunkulu akuphe lokukhala kwakhe lo muntu kubuye ethi kwakho. Uyabona ke lokhu ngifuna ukukufunza la emibhalweni
kwekuthi wena lo busy ukhalisa abantu ujatshuliswa ukuthi lona naye somkhalisile naloya uyamkhalisa. Kukhona abantu abakhalisa abantu kabuhlungu kwekuthi abantu ababo namhla baluze sinkwa ngokuthi babaqoshe babonisela imisebenzi yabo bajabula. Ngithi mina, this our God that we serve is a God who retaliates. Ezekiel chapter 39 verse 10. Hezekiah chapter 39 verse 10. Uthi abasiyudinga ukuthi bayewuthota tinguni etigangeni noma bathi kaphe emahlathini ngobe bayawusebenzisa letikhali ekubaseni umlilo, bayawuphanga laba bebaphangile babemuke timpahla tabo, babemuke timpahla laba bemuke timpahla tabo, kusho inkosi Simakade. Leto tikhali lenihlaba labanye ngato tiyawuguquka tibe umlilo asawuye emahlathini sesiyosebenzisa kona lokho. Athi ke number to number, Isaiah chapter 65. Sesiva Isaiah chapter 65 ukuthi lokubala lokukhulunywa lapha ku-Isaiah nguphi le number to number. Chapter 65 ngifunda verse 11 na verse 12. Kodwa nine lenilahla Simakade nikhohlwe inzaba yami lengcwele, nine lenendlala litafula nendlalele sithixo lesingumhlanhla, nigcwalise tindzawo ngeliwayini lelididiyelwe, nigcwalise tindziwo ngeliwayini lelididiyelwe, nitigcwalisele sithixo lesingumsimiselo. Ngiyawunimisela inkemba nonke niyawukhothamela kuhlatshwa ngobe nganibida kodwa anizange nisabele, ngakhuluma kodwa anizange nilalele, nenta lokubi emehlweni ami nakhetha lokho lokungangijabulisi. Sifunde na Isaiah chapter 66 verse 3 na 4. Ukhetha lapha. Batikhethele tindlela tabo labo lonikela ngemihlatshelo, batikhethele tindlela tabo lo nikela ngemhlatshelo wenkunzi ufanana nemuntu lobulala indvodzana, nalo nikela ngelizinyane lemvu ufanana nemuntu lowephula insamo yenja, lo wenta umnikelo walo kuthi inhlafu ufanana nemuntu lonikela ngengadi yengulube, nalo thunqisa impepho yesikhumbuzo ufanana nemuntu lokhonda sithixo. Imiphefumulo yabo iyatijabulisa kuleto tinengiso tabo. Ngako-ke nami ngiyawukhetha kubaphatha ngesandla lesiqinile, ngehlisele etikwabo lokho labakwesabako, ngobe ngathi nangimemeta kwabade losabelako, ngathi nangikhuluma kwabade lolalelako, benta lokubi emehlweni ami, bakhetha lokho lokungangijabulisi. Leqina verse lentalfunza ndalithatha kuJakobe chapter 5, ndalithatha kuJakobe chapter 5 verse 1 na verse 4. Jakobe chapter 5 verse 1 na verse 4. Nineke tinjinga, lalelani emavi ami, khalani nilile ngenxa yetinhlupheko letitawunehlela. Verse 4. Asenibukela emaholo etisebenti
letavuna emasimu enu leni wagodlile ayanimangalela anilahle ngelicala nekukhala kwebavuni sekungenile etindlebeni tenkosi sebawoti. Yabona ke leli verse lengilifundzile likhuluma uthi uma ngabe kukhona umuntu loke wakhala ngenxa yakho yathi ukuthi nawe senetinyembete lokufuna ukuthi utikhiphe ngenxa yebuhlungu lomvisebona. That you may know that the Lord does make difference between the Egyptians and the Israelites. Kunento lengiyithandzako la wekuthi lo nkulunkulu lo wenta lukhetho noma lo wenta sahlukaniso phakathi kwemaGibhithe nema-Israyeli. Kungenteka ukuthi ngalelo langa kuba lula noma kwakulula kuFaro kukhuluma lamagama la kuthi emaGibhithe anabo uNkulunkulu bawo, Israyeli unankulunkulu wakhe. Acabanga ukuthi ngoba banengi labakhe bonkulunkulu batohlanganyela lo nkulunkulu walama-Israyeli. Kodwa nake sibona ukhona umehluko. Yini ke lo mehluko? Umehluko wekuthi lo nkulunkulu lona udemonstrate emandla akhe ebaleni kulabo nkulunkulu labanengi wawademonstrate ngendlela le so overwhelming kulabantu laba. Indlela lemangalisayo ukuthi letinto labathi khontabo athi sibo uNkulunkulu lithi Thixo nje tingumsebenzi wetandla demuntu. So ke lana siyabona ukuthi kunemehluko lokhona phakathi kwebantu baNkulunkulu nebantu abangasibo bantu baNkulunkulu. Sive lesi saNkulunkulu nalesi ngasiso sive saNkulunkulu. Siyabona ukuthi sive lesi ngasiso saNkulunkulu will be blotted out. Lesive lesi ngasiso saNkulunkulu. Endike lokho kungete kwabonakala manje kodwa liyesa lilanga la khona baNkulunkulu batophumele ebaleni ukuthi iqekelele nalaba ngasibo baNkulunkulu kuphumele ebaleni ukuthi eqekelele ngoba namuhla kuseyinqubevana labanye sinabo khona lavangelini labanye abekho labangale kodwa baNkulunkulu uthi Jesu kulaletinye timvu letingekho kulesibaya lefuna ntilanze dibhilonge. Angiphethe ke ngemagama lathi Moses egcinene watshela Faro nalalabanye bemaGibhithe kwekuthi yeFaro anina usikhulula kodwa nitawukhokha icommand ukuthi kasihambe la. Kunesikhathi la khona sitha sehluleka khona sikhokhe icommand kwekuthi enough is enough. Namhlanje mntwana kaNkulunkulu, whatever that you are enduring, whatever that you are going through, I want to remind you, ukhale ubuye ngeneno. Ungakwesabi ngishone kufa mntwana kaNkulunkulu. Uma ngabe kufa kuyafika, yathi kwekuthi lokholwa nguJesu noma afa uyawuphila. Lo phila kholwa nguJesu akayufa naphakade. Asithandaze. Babe lolungile sesibongile. Musa wakho lomkhulu lomangalisako. Sibonga Nkosi kwekuthi singene la simfinkita. Kodwa Nkosi sinele kungena. Watshengisa ukuthi Nkosi kwabona lokwemikhuhlanyana ukunyathela ngaphansi kwetinyawo. Luduma ngalute kweJesu. Ngithandazela ke nabo bonke Nkosi labanemikhuhlane kule session lena basalalela la mavi langa ale session yanamhlanje bami khahlela yonke imikhuhlane nako konke kugula lokubakhwele egameni lika Jesu Kristu weNazaretha. Babe wethu wethembekile ubeka Nkosi uhambe emakhaya. Ngiyathandaza babe ukuthi boFaro lwabaphika inkani namhlanje Nkosi ingelosi yelulaka ingelosi yembubhizo ayike itsabule nje itsabule kulawo makhaya itsabule kulawo makhaya kwende kumehluko in Jesus mighty name. Father, we pray amen and amen.
And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all now and forevermore. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu konke sekwentekile, ludumo alubuyele egameni lakhe. Amen.